Anatomy of lies. Bavuga yuko ikinyoma gishobora kuzenguruka isi ukuri kutarambara inkweto. Kandi ibyo ngibyo byarabaye muri kano karere k'ibiyaga bigari. Hari igitekerezo kimaze imyaka isaga 50 kizengereza akarere. Cyaremye ubwoba mu baturage, ntibakiryama, ntibasinzira. Yuko umuturanyi wawe ari mubi. Umuturanyi wawe yaje kugusimbura n'intasi y'ubutegetsi ya empire iteganyijwe. Ariko iyo empire ni nyabaki. Bafite amazina atandukanye bitewe n'igihe naho bigeze. Bihindura imyambaro ariko ni same structure. Bihindura amazina ariko ni cya kintu kimwe. Bihindura uko bikorwa bigahindura ababikora ariko ari kintu kimwe. Byitwa gute rero? The Empire Hima Tutsi. Abandi bati ni the Greater Rwanda cyangwa the plan de colonisation Tutsi, balkanisation. Ubu bigeze muri grand replacement, aho impunzi ibihumbi 100 birenga by'abanyekongo biri mu Rwanda byitegura gutaha. Ubwo bavuga ati nibataha babivuga, abanyekongo baratigita bakavuga ati ingabo z'u Rwanda nizo zije kudusimbura, bari yasa abanyekongo. Iyo ni politike, niho bigeze. Tugiye kuzinjiramo kamwe ku kandi. Bifite izihe nkomoko, byavuye he, bigenda gute, bifite izihe ngaruka. Intambara zirahinduka n'ababikora bagahinduka, ariko umugambi ni umwe. Urakaza neza kuri Afri Media Live. Ndakwakiriye kandi nkwifurije amahoro n'imigisha. Mwaka musha muhire, Imana izaguhaza ibyiza. Twahisemo kugira ngo tubagezeho ino Empire Hima Tutsi, tuyivimuze kugira ngo nidusubira kuri The Chess Game episode ya 2 twasanze ari byo ngombwa cyane, kuko ni mwumva ibi bizaborohera kumva ibikurikira, bizaborohera gusobanukirwa uburyo politike ikinirwa ku buzima bwawe. Wifuza kubana na Afri Media, urashaka kudutera inkunga, hari nimero ya M-Pesa mu kiganiro, ubundi tukabana nawe mu gutegura, ukaba sponsor mu buryo bwo kugira ngo tukomeze kubagezaho ibiganiro nk'ibi n'ibindi bitandukanye. Urakaza neza muri Empire Hima Tutsi. Tugiye kuzinjiramo tubisesengure. Iyi si documentaire isanzwe, iyi ni autopsy y'ikinyoma cyayogoje akarere, gikomeje kwica benshi, imbaga zikomeje kuba colonized mu mutwe. Tugiye kubisesengura twumve ngo byavuye he, bifitiye nkomoko. Empire Hima Tutsi. Kugira ngo tubyumve neza, nyemerera ngutembereze dusubire mu myaka ya kera, mu mami ya kera, kugira ngo tumenye isoko ya Empire Hima Tutsi. Ese yabayeho cyangwa ntiyabayeho? Yari yobowe nandi? Zagenze gute kugira ngo uyu munsi ibikizengereza aka karere? Ubu turi mu mwaka w'igihumbi 1861. Turi mu bwami bwa Karagwe, buyobowe n'umwami Rumanyika wa mbere, bwasuwe n'umuzungu witwa John Hanning Speke ari kumwe na mugenzi we Captain James Grant. Bageze mu bwami bwa Karagwe, bahasanze buteye imbere cyane mu buryo butangaje. Ntiyasuye ubwami bwa Karagwe gusa. Ubwami bwa Karagwe buherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania, hafi n'u Rwanda. Ubwo ni mu bwami bw'u Rwanda, ariko hafi yaho nanone hari ubwami bw'Ubugande. John Hanning Speke yari afite gahunda yo kuzenguruka akarere. Ageze mu bwami bwa Karagwe, arababona, aratemberagera mu bwami bw'Ubugande. Avuyeyo aravuga ngo aje mu Rwanda. Agiye mu Rwanda baramwangira. Hari ikintu kimwe kidasanzwe cyabaye, yari umuzungu usuye tuno turere bwa mbere. Rero ukibaza ngo kubera iki atasuye u Rwanda? Agikandagira ku mupaka w'u Rwanda, yasanze hari umwami. U Rwanda rwari ruyobowe n'umwami w'umurwanyi wamenyekanye mu mateka y'u Rwanda nk'umwami udasanzwe, waguye imipaka y'u Rwanda kandi afite ingabo z'ibihangange. Ni umwami Kigeli wa 4 Rwabugiri. Yari afite ingabo ze zitangaje. Speke agerageje kwinjira mu Rwanda rero, ingabo z'umwami zari zarashizeho urukuta rw'ubwirinzi rubuza uwo ari we wese kwinjira iwabo batabiherewe uburenganzira. Ni ukuvuga ngo itegeko ryari uko nta mwami wemerewe kuza hano. Icyo gihe ku bwa Rwabugiri yari baramaze kumenya ko abazungu, abamisiyoneri batangira kuza muri Afurika, nabo bakavuga ati baje kudukoloniza. Abakolonizateri bari baratangiye kuza mu guhera mu 1800 abamissionaries bazaga muri Afurika. Rero mu Rwanda ntabwo bashoboye ico gihe kwinjira kubera urukuta rw'ubwirinzi uyu mugabo, uyu mwami Rwabugiri yari yarashizeho. Speke
Speke rero yanditse igitabo ciwe. Mu gitabo ciwe yanditse The Journal of Discovery of the Source of the Nile. Yanditsemo amakuru atangaje ariyo tugiye kugarukaho, ariho isoko y'ibyo mwumva the Empire Himatutsi. Bityo rero ntabwo yabashije kwinjira muri ico gihugu. Amaze kuhagera yandika inkuru mbarirano ku banyarwanda, ariko yasuye Karagwe asura n'Ubugande. Amaze kubabona asanga ubwami bwa Karagwe n'Abagande bateye imbere cyane, abona abategetsi bari organize, abona abantu bari mu buryo butangaje. Aje kwandika muco yise ngo the Himatic Hypothesis. Aravuga ngo aba bantu ntabwo ari abantu basanzwe. Yashizemo agasuzuguro kenshi. Ico gihe abanyaburayi basuzuguraga birabura, bakababona nk'abantu batagira ubwenge. Baravuga ngo byanze bikunze aba bantu ntabwo ari abirabura basanzwe, baje baturuka muri Nile, baturutse muri Ethiopia bamanukana Nile. Abanyaburayi bari bafite agasuzuguro gasanzwe ico gihe. Baravuga ati aba bantu bafite ubwenge mu buryo budasanzwe, ati rero bigombe kuba atari Abanyafurika banyabo babirabura, ahubwo baje bamanukana Nile, ariyo yiyo Hamitic Hypothesis. Abahamite ni bande rero? Ati ni abantu baturutse mu Burayi baje muri Afurika. Izo zagize izihe ngaruka? Mbese ni abantu basa n'abazungu, babita Abahamite. Ibyo birangiriraho umuzungu aragenda asubirayo. Igihe kiragera Rwabugiri yaje guhura n'abandi bazungu hanyuma hagana mu mwaka w'1894. Abo ngabo nabo baje kugenda, abamisiyoneri bashatse gutangira kubatiza abantu mu Rwanda, basanga abo ngabo nibo batwaye ubutegetsi. Baravuga ati nitubatiza aba bategetsi bakemera, abandi nyamuhiryi bose bazakurikira. Ibo baje kwandika baravuga ngo ni abantu badasanzwe baremewe kuyobora abandi. Atabahutu bavukiye kugira ngo babe abacakara b'abayobozi, bavukiye kuyoborwa n'Abatutsi. Izo zaje kwandikwa n'abamisiyoneri b'Abakatolike, the white clergy. Ni ukuvuga ngo bo bazita yuko aba bantu ntibasanzwe, bavukanye ubwenge budasanzwe, byanze bikunze ntabwo aba bantu ari Abanyarwanda. Ati imiyoborere bafite ni abantu bavukiye kuyobora, ni abantu bafite ubwenge bwo hejuru. Ati bishoboke ko ari abakoloni baje mbere y'abazungu, kuko ubwenge bafite ntabwo ari ubw'abirabura. Ati biragaragara ko aba ngaba batandukanye n'abandi. Niba barabitagangira ngo babitaga black negroes cyangwa white negroes. Ariko se kwaba bagizwe abanyamahanga, abasangwa butaka bo ni bandi? The sons of the soil. Abo biyita gutyo Ababantu bo bari bande rero? Nubwo ngo mateka isagaragaza ko Ababantu Afurika yose ntiyari ituwe uretse Abatwa gusa. Ababantu baje baturuka mu burengerazuba bwa Afurika, hafi hagati ya Nigeria na Cameroon, batembera baza mu Rwanda, baza mu Buganda, baza mu Burundi, muri Kenya n'ahandi. Hano muri Kenya Abakikuyu n'ubu bakubwira ko baturutse mu mashamba muri forêt équatoriale. Ati twebwe twaje tuva muri forêt équatoriale. Nuvuga ngo yageze hano akubwira ko ari umukongomani, n'umukongomani. Ya narrative yuko Abatutsi bataturutseyo bamanukanye Nile, so barabushanye. Mu banyamateka b'ubu ngubu rero bemeza yuko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza yuko Abatutsi baturutse muri Nile, baturutse muri Ethiopia, muri Somalia n'ahandi babyita nkuko muri Kongo babyita. Ati mutarudi kwenu Misiri, mutarudi Somalia, mutarudi Ethiopia. Kubera iki? Ni imvugo yanditswe na John Hanning Speke muri ico gitabo ciwe yanditse ngo ni Journal of Discovery of the Source of the Nile. Ni igitabo yanditse kijanye nuko yari yaje kureba source ya Nile. Nibwo yanditse ico gitabo mu mwaka w'1863 agisohoramwe ayo magambo. Ariko mwumvise ko tigeze yinjira mu Rwanda, yaborotswe n'ingabo z'umwami zimubuza kwinjira kubera ko zari zikomeye. Siwe wenyine, n'abandi batandukanye bagerageje ku ngoma ya Rwabugiri kwinjira mu Rwanda byarabagoye. Ibyo ngibyo rero abakoloni baje nyuma y'aba bamisiyoneri b'Abakatolike, nabo noneho bashitse bya bindi babishira ku rundi rwego. Urumva barya banditse yuko ba bantu byanze bikunze Batutsi basanze mu Rwanda bangiye Speke kwinjira, noneho bo bakaba bagezeyo, bahagere basanga ubwami bwa Rwabugiri burakomeye, bufite ingabo zitangaje, bufite imiyoborere itangaje, bufite strategy zose z'imiyoborere bagiri wabo mu bazungu. Noneho birabatangaza cyane, baravuga ati byanze bikunze aba ngaba ni abakoloni baje mbere y'abazungu, niko kubagira rero abanyamahanga. Naho byahereye. Izasubira iwanyu rero byabibwe n'Ababirigi.
Ababiligi bamaze kuhagera mu mwaka w'1933 baremye bya bintu babishize ku rundi rwego, aho abantu batandukanwaga mu buryo bwa ekonomi bw'ubukungu, ugasanga umukire bamwisa umututsi, umukene bamwisa umuhutu, ku buryo umuhutu yashoboraga gukira akihutura akaba umututsi. Bo babizana ku rundi rwego. Abakoloni b'ababiligi batangira gupima amazuru, batangira kubyita ubundi buryo, atabangaba n'abatutsi baje bafite aho bava. Gupima amazuru si ikindi, bashakaga kubahuza na ya ideoloji yuko ari abahamite b'abakoloni biwabo b'abazungu baje baturuka hanze, batangira gushaka kubihuza. Bafashe iyo nkuru ya Speck rero yuko ari abahamite, bagenda bayihuza n'abakatolike, bayihuza n'abanyapolitiki, igenda iba inkuru ya politiki. Ni divide and rule. Bashobore gucamo baturage bumvisha abahutu yuko baremewe kuyoborwa n'abatutsi, kuko abatutsi ni superior race, ataba n'abanyaburayi babirabura, white negros, negre blanc, n'abazungu babirabura. Bande? Abatutsi. Ivyo rero ababiligi barabifata, babihindura ca kinyoma, bagishira mu itegeko, bagishira mu ndangamuntu, barabyandika. Bamare kubyandika, uwiswe umututsi wese guhera mu mwaka w'1933 ahabwa indangamuntu yanditseho tutsi. Uwiswe umuhutu nawe guhera mu mwaka w'1933 yitwa hutu. Baba bashize mu kazitiro, mu kagereza ka burundu ko gutandukana za burundu. Kwihutura biba birashize, uwahindukaga umuhutu biba birashize. Utese byamazwe n'iki rero? Ikibazo ntabwo ari abanyaburayi ababiligi bisabo bantu gutyo. Ikibazo n'abayobozi basimbuye ababiligi babikomeje. B'abanyafurika basimbuye bagiye kuyobora ibihugu byabo bakomezanya ya tekinike y'abazungu. Utese babikoreye iki rero? Vuga ngo ibintu bitangiye gukomera. Bakayibanda n'abahabyarimana na ba Mobutu ntabwo bahise basenya ico kintu, ahubwo baragifashe bakigira intwaro. Ubwo burozi babugumana babushira mu baturage neza, barabagaburira. Ico kinyoma kibinjiramo, iyo sumu yivanga n'amaraso, urwo rwango rurakura. Aho usanga umubyeyi abyigisha umwana yuko abatutsi bavukiye kubayobora, bityo nubabona ubice. N'inzoka, inzoka uyibonye igutanze ni rya jambo uyikubita ku mutwe, ubwo nyine uzayice. Ni inyigisho zatangiye kukwirakwira. Kubera iki? Ni rya jambo ryo muri Bibiliya bamaze kwiga b'abakoloni b'abamisiyoneri babigishije yuko inzoka nuyitanga kuyibona uyikubita he. Rero batangiye kwita abatutsi inzoka zibarimo, zibihishemo. Nuyitanga rero imena umutwe. Ikinyoma kirakura. Ibi byaterwaga n'iki? Iyo leta inaniwe gutanga umuriro, ikananirwa gutanga imihanda, kubaka imihanda, ikananirwa kurindira abaturage umutekano, ikananirwa kubaha ibyo abaturage bakeneye, bashaka igituma bahugisha abaturage imyumvire y'abaturage, barema ico bita ico kinyoma ca empire himatutsi. Ati abatutsi baremewe kudukoloniza, n'ubu bari mu mugambi wo gushaka guhuza abahima, ampire y'abahima n'abatutsi. Si amateka gusa, ni governance substitute. Ni ukuvuga ngo ni igisimbura governance. Nico bise empire himatutsi, kugira ngo abaturage bahorane mu mutwe yuko bagiye gusimburwa, yuko bagiye gukolonizwa, yuko babanzi babo za nzoka bagiye kubakoloniza. Baje yazareba umuturanyi ntamubone nk'umuturanyi, akamubona nk'umwanzi. So babaremeye umwanzi mu mutwe, ko hari umututsi w'umwanzi uteganya kubasimbura. Babica mu mutwe batyo. Ni ukugira ngo bayobye uburari. Noneho icari ikibazo c'amashanyarazi, ikibazo c'umuriro, ikibazo ca ekonomi, ikibazo c'inzara, kudatera imbere kw'ibihugu, babonye umusimbura. Ico gihe rero bihita bihinduka uwo mu maturanyi. Niho twagarutse muri episode y'ubushize mu mwaka w'1981. Mobutu itegeko yari yaratanze riho abene gihugu bwene gihugu arikuraho. Lwa nimero 81/002. Hari uwabyanditse hano yuko ati iryo tegeko ntabwo ari rya Mobutu, turamubeshera. Narakubwiye ngo uzakurikira episode 2.
kubera ko izo bisubizo byose birimo. Iho noneho ni igiciro c'amaraso nyuma y'uko uwo mugambi ryamaze kuba itegeko rigishurwa amaraso, nibyo byakurikiye uzabibona. Ntabwo tuzabonana n'ibimenyetso. Reka dukomeze. Uwo ngo ntaturangaze nuko yarangarutse mu mutwe, naramubonye yandika ati iri tegeko ni ryo muri Cameroon. Nzagusobanurira impamvu muri episode 2. Ryari ryo muri Congo, muri Zaire. Of course no muri Cameroon byarabaye muri uwo mwaka, byari bitewe na plan nini y'Ubufaransa, ariko reka twigarukire turi muri ibyo bindi nabyo bikeneye twazobiguha, ariko turi kuri Congo. Baplayinze systeme y'abakoloni. Mobutu amaze kurema iryo tegeko ryo kugira ngo yari kuri pressure y'abandi, ahita rirema afatanyije n'umubembe Anzuluni Bembe wari uyoboye inteko nshinga amategeko. Niwe wapushinze Mobutu kubera pressure Mobutu asinya rya tegeko. Anzuluni Bembe nta kindi yashakaga no kugira ngo iwabo mbese abo bahanganye, ubwoko bahanganye butunze, bufite inka, bumeze neza, aho kugira ngo tuzatubahingira twigarurire imisozi yabo, twigarurire n'inka zabo, tubirukane. Niwe wari perezida rero. Yashizeho Mobutu igitutu, Mobutu asinya itegeko, amare kurisinya rihinduka umugambi mugari ugikomeje kugeza ubu nyine. Bahitamo bavuga ngo bahita bazana les autochtones, abandi babagira abanyamahanga, spies. Bahita bazana ca kindi native, habayeho abanyamahanga na native settlers. Ahagana rero mu mwaka w'1990 ubwo RPF yateraga intambara itangira urugamba rwo kubohoza igihugu, ikinyamakuru Kangura casohoye inyandiko bise Plan de colonisation Tutsi. Bwa mbere nibo ba mbere bapubliye iyo nyandiko, ariko baje muri kuyipubliya baravuga ngo iyi ni inyandiko abatutsi bataye mu 1961, ati barayitaye none turayitoye, niyo ibiyikubiyemwo nibi. Ni umugambi mugari karundura w'abatutsi n'abahima wo kugira ngo bazigarurire akarere kacu. Baba baremye ubwoba mu baturage b'abahutu mu Rwanda. Ati yego izo mpunzi zigiye kuza no kuvuga ngo zije kumara abatutsi. Bapibliye iyo ngiyo atari yo ntego y'iyo ngiyo bafite, ahubwo bari bafite intego y'amategeko 10 y'abahutu. Bahise bapibliya 10 commandment y'abahutu. Ayo mategeko yavugaga iki? Abuza abahutu, bababwira ngo abo bagore b'abatutsi mushakanye ni ba maneko b'ubwami bugari, uwo mugambi w'ubutegetsi bwabo. Ubucuruzi nuvuga ngo babitangiye bavuga ngo biciye mu bucuruzi, biciye mu bagore babo, biciye mu bintu byose mu mirimo bakora. Abo ngabo ni abacengezi baje kutwinjiramo kugira ngo badutate, ni abatasi. Iyi Plan de colonisation Tutsi ntabwo yari pfuye kuza gusa, nticari igitekerezo cabo, cari tekinike bari bakuye muri muco bise ni plagiarisme. Plagiarisme ni uburyo bwo gukopia igitekerezo c'undi muntu ukagikora nkaho ari icawe. Bagikuye mu gitabo c'abanazi bari baranditse ku Bayahudi, nazi kwa Hitler. Bari baracanditse rero, bacandika bavuga yuko Abayahudi bafite umugambi wo kumara abanazi. Byari bimwe. Ukoresheje tekinike twavuze ubushize mu kiganiro twasobanuraga uburyo Sylvie Ekenge yakoresheje biriya. Soki Sylvie Ekenge papo pete yango kitoko nga soki nazwi munyamulenge nakoboma bo munirikodi mimi kipata munyamurenge ndamuua. Nukuvuga ngo bavyita ngo ni accusation na mira, gushinja ushaka kwica ibyo wowe ushaka kumukorera. Nukuvuga ngo ibyo bashakaga gukora batangiye kubishinja abatutsi kugira ngo bije mu mitwe y'abahutu, babaherezo yo gutangira kwica abantu baturanye, yo gutangira kubanga. First of all babange, hanyuma igikurikiraho babice, batitaye ko hari ikibihagarika. Ibi ngibi rero nibyo bise iyo Plan de colonisation Tutsi. Ariko impamvu rero ntabwo ibi bintu ari ukuri, byari ibinyoma byabo byakangura bagamije byo kugira ngo bareme ikinyoma, bareme ubwoba. Abantu nyamara kurema ubwoba bari bamaze kurema ikibazo, none bahita batanga n'igisubizo. Igisubizo nuko mutagomba gushaka abagore b'abatutsi,
timugure mu maduka yabo, n'ugerageje kubikora agafatwa cyangwa se akagaragara, uwo azafatwa nk'umugambanyi, azaba ari umufatanyacyaha n'ibindi byinshi. Urashobora gushaka kuri interinete 10 commandments cyangwa se amategeko 10 y'abahudu, nayo ngayo niho byari bihereye, ni Kangura yari bikoze, ni kinyamakuru. So ibyo mubona kuri media byose ntibibara ukuri. Hari igihe biroga buba ari uburozi, ari plan ya politike iri kuba implemented, iri gushirwa mu bikorwa. Nimba ibyo bintu bishobora kuba iyo bije kubukuri rero, ese byari gushoboka ko u Rwanda n'Ubugande barwanira muri Kisangani ari abasirikare b'ubwami bumwe? Ku hagati mwaka 1999 n'ibihumbi 2000 ingabo z'u Rwanda n'Ubugande byarwaniye muri Kisangani, kandi intambara ikomeye, mu ntambara ya kabiri ya Kongo, iyiswe intambara ikomeye ya Afrika, the Great Africa War. So ese intambara z'ubwami bumwe birashoboka ko bashobora kurwana? Ico ni kigaragaza yuko ubwo bwami ntibuhaba. Imyaka 20 n'ingahe iratambutse, ibyo bintu bikomeza kuzerera mu mitwe y'abantu, baterana amagambo babigarura, babyigisha, babigira gute? Ni inkuru itaravuye mu mutwe, inkuru igenda yongera guhindura isura, aho igeze n'abayifite bamwe bagapfa, abandi bagakomeza. Narababwiye ngo systeme ntipfa, abayikoze barapfa igasigara ikora. Abazungu barayiremye, bamare kuyirema ntiyapfa, baragenda isigara ikorera mu mitwe y'abirabura ba Mobutu, ba Habyarimana, nabo barahava isigara ikorera mu bandi until now, n'ubu irakomeje. Wo kwibaza utese kubera iki turi kuvuga ibintu z'amateka byarangiye ntibirashira? Ni kigaragaza yuko bigihari, ni gahunda ikomeje, yahinduye isura, yahinduye imvugo, ariko ni ya gahunda imwe ikomeje. Ubu ngubu tugezeho rero indi faze yitwa grand replacement, gusimbuza abaturage. Impunzi nizitaha bizaba baje kudusimbura, ntabwo ari bo bazaba baje, ni ingabo z'u Rwanda. Ntibirashira rero iyo politiki ishingiye ku kinyoma, ejo hazaza h'akarere haba mu kaga. Ntabwo iki kibazo cyaba ari impanuka, ni ikibazo baremye. Zizaba zivuye mu Rwanda zije gusimbura abanyekongo bakigira icubwene gihugu. Ni ikibazo cy'umutekano w'imbere mu gihugu, ni ikibazo cy'akarere, ni ikibazo cyo kuremerwa umuturanyi wawe bakamugira mubi, bakabita intasi y'amahanga. Aho mu Banyamurenge batangiye kubita batasi biyo empire, ico gihe cyakurikiye rya tegeko rya 81 bahindutse intasi, bikozwe n'umuvugizi cyangwa se umujyanama wa bugufi wari wegereye Mobutu muri za 90. Byarakomeje, naravuga muri episode 2 tuzabivimuzi neza, aho byaje kubyara igiciro c'amaraso. Babagira intasi z'amahanga zitatira, no kuvuga ngo ico gihe bafasha Abanyamurenge, Abanyamasisi, Abanyarucuru, bariya babahindura intasi zitatira ubutegetsi ya empire, ya grand empire himatutse. Ntabwo abangaba rero bene wanyu, ni intasi zabajemo. Igikurikiraho ni ugukorerwa jenoside. Rero kugira ngo duhagarike bene ibyo bintu, hakorwa iki? Ni uguhagarika, si intambara, si y'amasasu gusa, ni ukurandura iyo mitekerereze. Iyi empire ntabwo ibaho, ni ikinyoma, aho iba ni mu mitwe y'abantu, kandi mu mitwe y'abantu ikomeza ikora. Kugira ngo hahagarikwe intambara y'amasasu, hagomba kubanza guhagarikwa intambara y'amagambo yo mu bitekerezo, mu mitwe y'abaturage. Ya virusi Ekenge aherutse kubiba kuri televiziyo y'igihugu, ati abagore b'abatutsi babazanira abagore b'abatutsi, bakazana n'ababyara babo, mukabyarana, bakababyarira, bakakubwira ko babyaye superioress, ubwoko butangaje buri hejuru. Rero mugomba kwirinda abagore b'abatutsi, bivuze ngo mugomba kwirinda abana mubyarana nabo kubasimbura. Si ibibazo, si ikintu cyoroheje, ni virusi yagiye muri abo bantu, barayigishwa, umwana agatangira kwigishwa ico kintu, kwigishwa kwanga uwo mututsi, noneho uwo wibyariye akifuza kumwica kugira ngo ahagarika abamukomokaho batazaba ikibazo. Rero akazi nakawe, by'umwihariko wewe nkurikiye, amahitamo n'ayawe. Ese urahitamo kuyoborwa n'ikinyoma cy'ubwoba cyangwa urahitamo ukuri nubwo kugoye? Mbifurije amahoro, mbifurije kumererwa neza, ariko by'umwihariko uwigishijwe ibyo niwe ugomba guhitamo, niwe ufite amahitamo. Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza. Nimba inkuru igufashije, yisangiza abandi.
nimbigize ico kumariye yisangiza undi utekereza ko hari ico yomumarira. Mugira amahoro, Imana ibarinde. Mwari kumwe na Director Gabi ni kuri Afro Media Live.